Malam tahun baru ternyate akibat bokeh. Uang kieng kos anak tere eueuh nu mere. Boro-boro ku manggang embe jagong ge hese. Dek maling kotok Pak RT tapi narame. Untung mangkari bager aing dibere dangder ejeng beas 2 liter. Dangder langsung dipanggang dina luhur pirunan aing bari dangdutan. Tahun baru ngen melem dangder aing teu nyana. Ngaliwet beas ngen saleter aing teu nyana. Dasar sia aing malah kaheesan. Oh teuneu mah terus hurung liwet geheng dangder tutung. Tahun baru jadi na bete dasar kusuwe. Batur mamanggang ejeng nyate aing mah suwe. Malam tahun baru ternyate akibat bokeh. Uang kieng kos anak tere eueuh